Sa nama je trener Igoke, gospodin Marko Cvetković. Gospodine Cvetkoviću, u Mejdanu jedna zaista borbena utakmica od prvog minuta. Sloboda je igrala u valovima, stizala, međutim kada vi niste znali šta ćete u napad, onda se pojavljivao vaš ofanzivni skok baš u pravu minutu i na kraju zaslužena, slobodno možemo reći, pobjeda vaše ekipe. Jeste, i stvarno sam ponosan na svoj tim. Pored malo sporijeg starta i dobro šuterske otvaranja Slobode, brzo smo se konsolidovali i upravo tako kao što ste rekli, znači tim sad osnovnim nekim elementima, skokom, trčanjem, defanzivom smo se vratili u igru i na kraju bili nagrađeni dobri napad. Izuzetna borbena utakmica, bitna za nas, momci su na pravi način odreagovali i stvarno često na tome. Imamo vrlo malo vremena da se oporavimo za sledeći meč protiv Bosne u Lekašima. Na neki način su nam dužnici zbog ova dva poraza koje su imali njih ove godine, ali tek je bitka pred nama i u play-offu, tako da drago mi je da smo izgledali kao tim, nadam se da ćemo tako da nastavimo. Čestitke mojim momcima, zahvalnosti i domaćinima iz Tuzle, tako da eto to. Sigurno svake godine Igokea ima najviše ambicije, pa tako i ove, istini za volju, ove godine niste uspjeli kup da osvojite, ali prvenstvo prioritet, pretpostavljam. Tako je, uvek Igokea stremi ka najvišim ciljevima, negde i po rosteru i po organizaciji kluba to i zaslužuje, ali mi moramo to da pokazujemo na terenu. Bez toga ništa, sve se briše. Ovo smo večeras dobro radili i nadam se da će tako da nastavimo. Hvala vam i mnogo sreće u nastavku. Hvala i vam.